yum amani mai thaba no mai khara kapakpa kedoba natana adu ngarang nahan masi nongni sida suddenly yamna with a proper planning magi intention namagloina na valley gi binary birthing chindagi simultaneously magi valley the tariba mission praja singi the nomi capsule lakpa yumai tharakpa thole masima magi yamna strongest time the sarkar sina condemn tawi mission praja gi punsi thokiba thokdok thokraka sui khoi punamak laitana leina ba haidene khoi hiram kayada group peace vision kaya siamdana religious ki eminent personality singi media ki group singi siamdana peace hanjalangna naba kan hona jabne marak sida Honorable Union Home Minister of State, Shri Tenderaisu, Narang, the Gilaga Lady, Nahandagi, Malay, Havagi, Malay, the Thon, the way at the Havagi Matagum, or Haying Honorable Union Home Minister, Mishazi Lakani Havisi, like the Moigi, Iran, Moigi, capacity, Sati, Utpagi, Mawang the Tawagi, Manba. State government ki side tagi angam bagi thakta dugumba Manipur gi apunba territorial integrity gi mayok ta singna rakpa aduga Manipur gi leijariba mission praja singi life da amadi property da singna rakpa oina lawbaga loina na ikoina koi yam kanna thengnabani state ki force ngarang mafam kuntra nipan vulnerable areas le koi site hobe khinkre madugi matungda atopa vulnerable areas sing identify tar kanda koi khinbagi thabak chathari Manipur ki police moi kanam tagi makhada instruction gi makhada leiroi makoi direct koi home Government of Manipur loine advisor to CM direct deal tor kana moi saning mafam matam gi oina sena bada kari makhalam tagi koi da restriction thamdre hamju thamroi loine na matam gi darkar laiba operation da Indian Army BSF, CRPF, high-level leiriba mayam siyauna. Even some area that the Musamma Korean koi operation tori. Kuji khawbuda ekoi masi media da thok di thonging dabani. Adu ngarang nahan gi tawnariba yamna sathiba tawraiba khutau Mission Praja Kundabu M16 Sena AK-47 Sena Nanomai Capsule Laga Mai Tharga Mission Hatkini having mentality to give Wakal the Wak or Pudu Madudi retaliate of the way other Manina Akoi paramilitary forces some of the army is high tagi even Akoi twins motor of Operation Kanda heavy weapons of Operation Kanda Koi Adugumba miscreant terroristing Mission Praja Kuthaba Mission Prajagilan Tumanganba terroristing Dugi Matate Koi Akanba action Chataba Hore Uji Pawgi Manunga Garang Lekan Popi the Moigi me combatants Sepa My Mari Manga Yana Popida Taruk Taret Ama
subject to correction. Shero Lamkaida, Sugunuda, Aduga Korbung area, Punnoxi Pavumanda, Adugumba, Lamhenba, Mission Prasada, Nomi AK-47, M16 Sinerga, Sniper Sinerga, Mission the attack of Wungamba Kangu to Matape. Counter defensive. Moine Yum Tabala, Moine no Kapo, the Halaga Kapna Moi, Uzipo, the around Nimfugi Mayada. Like it have with them to be Paulay Kuki militants. Kuki militants, terrorists. Mission Prasada, hot pushing. Mission Prasada, no make up pushing. Mission Prasada, Lantum Yumka, Mangan pushing. Other Bologna quite Mayamaso Jat Rezimena Padana Tori Maraksida Nungaitaba Misam Singh Narang Paying Gida Misam Mama Nungina Pandana Aitaba Aduga Napat Kida Miyamani Sopa Aduga Serauda Uzimadu Pay evacuate Tore Sugunugi Hospital da Layengi Moyani Gumbama Sumaina Fulai Paidaba Mission Prasada Kutabase Mashi Awang Bataki level Requay Nasi Cabinet Pame the strongest time they Mashi condemned away the Manipuri State Force Matichan equipped over Machitan trained over lay have issue. I Manipuri Pianda as a visioning other Manipur Mianda in Apilanko to getting to say Manipur Tugainaba Apunbagi in the single Leminazaba Zati Kunsamarigi in the single Leminazaba Equigi Tugainaba Honor Pokangu say Masaki State Chigi Miang Yanabani. Aikogi Miang Yanabani. Aduna Hairiba Suguma Miamba Yanabas Mayok, they quite Leptana. I quite Chatagani Kanariba Laan, Chongna River Laan, Praza Anigi Marakanate Kuki, Shu militant Mihariba, Kulai Pipe, Kanguga, Manipur Sakar, India Sakaki force Kani. Yam clear with you. Aduna Praza Yawigano Manipur Ginuxi Zerba Praza. Singamritam Praja Punamukana, Piltokjari, Praja Yawigano Manipur Tugai arms Parga, Kulai Parga, Targa Mission Prajada, a tector of Kanguga, Manipur, Kaibe Yaroi, Amato in a legatum tribe, Tramari, Chingtam, Amato in a legatum Naiba, Madugi Sarkar to give force, Adugi Madugi Sarkar to support Oriba, central government force Thengnabani, Adunima Wilsina Tugai honor Pokangu, Kanbatabani. Ngak patabani koi madugi thengna badu deida ai khoi machine bo support tobio encourage tobio ai khoi gi mind ai khoi gi thauna Manipur police sing gi thauna army sing gi thauna divert town bi gano satli ba yengna basing thengna bagi lambi du da sajok bibio imung da lai khoim bio puja tobio laiba kai dana ba Yet never do I coin and never. Aduki Natagana Lambi Sorokta Kanagumba Karagi Kanumagi Puntok Tok Nasibai Sapasuya the Bukunto Commando Sakir Tinga Hanga Legumto Commando Duna Sasagan wake up Pargawa Hang Legumto Sukumba Lambi the Kara Tingnare Masime immediately Tobio Atu Kai Lambizi Garidi Asida rescue Masang the Yara Gariji 120 the Gari Tora Lakani, Commandogi. Madai the Mayana later Lambi to the Kamaitoni. Brazagi, Hoisanagadra, Brazagi property may Harkani, Tonari Basi, Nak, state policing Lagadra, Natra Yanabushi Dubi, Tantona Honagadra. Aduna, please, Manipurgi Praja, for young Queen Wamina Rabani,
थौदोक मयाम अमा थोखरबनी 1993 दा नागा कुकी की इरांग कुकी पाइटे की इरांग कुकी तमिल की इरांग अदगी कनो की कुकी नागा कुकी की इरांग मैतई मैतई पांगल की इरांग मयाम अमा थोखरबनी अदुना सिगी सिदी यामना अखोई स्टेट की इंटीग्रिटी दसिंगनब स्टेट को चैलेंज ओब पोट अमा याम क्लियर ओइरबनी खुलाई पाइबा सिंगनदुसु अदुना मसिगी पोचे मणिपुर मियाम दा इना अखोई बु थाजबियो सरकार अमा मयाम संगना पोट पीरग लेबिरो अखोई बु थाजबियो अखोइना मणिपुर मचेत अमा ताहलोय मणिपुर की अपुन सकतम नाकनी अखोई की जाति कुंथ्रा मरी इंग चिंग लेमिनन होनगनी हाइरिबा टेररिस्ट से मरु फंगना से मुठन होनगनी है मसी मयाम दा अखोई की थाजबसे थंबियो अदुना यारिंगे अखोई सपोर्ट तोबियो अदुना हुजे अखोई ऑपरेशन लेपोय हुजे हेलीकॉप्टर यामना vulnerable एरिया दा हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी की हेलीकॉप्टर सिनाजो इंडियन आर्मी की चीफ मनोज लाखरे पांडे आई उन्नदन वारी साई नारांग नहांदगी यूनियन होम मिनिस्टर नित्यानंद रे लेडी अदगी स्टेट की प्रभारी पार्टी की समित पत्र जी लेडी 24/7 कोई मॉनिटर तौरगा कराई दा वाट अपा लेबगे हाइबदु तौरका ने कोई कन्ना येंगा होनजरी हाइदना कोई कन्ना होनजरी अदुना अदगी अहान बदसु अखोई थोखिबा थोदोक्तुदा यामना नुंगाइतबा लैगिदबा तारीख 3-4 मियोई 3-4 प्रेस हाइग्रे कुकी नाउजिंग सिविलियन खरा मसिंग हेना सोखिबदो मदो अखोई नुंगाइतबा फोंदोई मैतै गिसु लेते अदुबो अखोई कुकी नाउजिंग मसिंग खरा हेले मदुगी दमकते अखोई थमोइद नुंगाइतबा मदुगी दमकता वाबा अखोई सरुग यावे अदुगा चप चाबा कंपेंसेशन चप चाबा मदुगी मांगी ताकिबा पुनमक्तो अखोई मेंखननबा होनजगनी हाइदना मणिपुर मियामदा खुरुमजरी अदुगा मणिपुर की मियामना पुनिंग फाथना थेंगरिबा लानसी मणिपुर की अपुनबगी सकतमदा सिंगनरबा पोट अमखकी खुलाई पाइबसिंग तौरपा अतमना फोंगना हेता तौरखर पोनिना मसिगी थेंगनेबसे सरकार अखोइदा सिनबियो सरकार अमा लैरी मदुगी थाजबदो अखोइदा थंबियो हाइबा वाफम खसे थमकाना इमाइबेल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगदा सिगी लानसी सिगी थेंगनरिबा पोचे पै अमत्तो ओइना पुल्लगा यूनाइटेड थेंगनद्रदि अमन अमदा चट तौरगा दे कोई माइ पापंग मोय अदुना यामना कोई वांट यूनिटी लेना कोई अमत्तो ओइना थेंगनमिनसी हाइदना ये मणिपुरदा लेरिबा ट्राइब 3 की इचिलिना मयाम पुनमक्ता आई अपील तौजरी आई कैबिनेट कलेक्शन की बिहाफता सरकार की बिहाफता मणिपुर बिहाफ मियाम की बिहाफता पुनः खुरमजरी